zing workout nge tlai lama workout thi thazo kanga engzong kan muscle development nei turin thazo kang chu win kan video kan lo soi tur chuni ama sa in ke coach place kan ya ke hi international certified personal trainer kan ni win kan video tur chon in zona dam tak zing lam workout nge tlai lam workout thi thazo kang a chan na chu a thazo kom lo ni that na le that lo na om de ve chu win kan video kan lo soi tur ni saber zing lam workout a that na hi soi ma sa taila zing lam workout a tha ka ti na chu mà sẽ biết là chọn zing workout chọn những cái thing tổ cái thì chọn zing thổ mà đó zing thổ mà khác thiếu chả được cái chú zing thổ mà sim khá à chả cái thì zing thổ mà ai bảo gạo sim khá à chả cái thì na point bắt nên chú mà chọn nín à point bắt na chọn nín zing cần thổ mà ba chú à chả cái thì nín à bắt nín là chọn nín chun là mình thọc na sa chi te à in sắc na te ni một lẽ mình harau room đâu thọc chi cái này chọn nín zing là mà lâu vậy in khung fel dia mà khá à chả em mà chân chú lại là mà lâu workout đón ta là chun là mà thiếu na room lu tụi lâu thọ đó cho nên i muscle te taksa te kha lo fresh talk to lo thina tlai lo ma workout te tang khan le chau ngoi kan ting kha kan ha thona khan nge thing dong kan chalo chuan chuanin khang te kha thlen te ve te wang khan zing lama lo va in khung fel dia ma kha a tha ka ti na le ni a tha ka ti na le pathum na chuanin workout rigu ni ti no ba workout thing kan ti te point tiknia mo chuanin workout pe lo ni te at kan nei na sa ve chuan chuanin zingkara khanin ipe lo tak thil pakhat ilova pati hlo thlim to na sim khanin chun lama khanin thil har sal tukte ina khanin nge thling nong kan chalo ti to kha it pe lo de thil de palo thling be ya ma se chumya chonin zing lama lo ba wa to kha chonin khanin nang ma kha motivation te phurna te apek theina che kha uma wang khanin zing lama thil ro pui takilo ti to sim kha nakin le zela in leng hun man dan tur a khanin pe lo tak thil palo thling ma se zing lama chumi chu ka ti to lom zing lama ka pe lo chung ka thau to zing lama pe lo tak chuin ka thawa ka workout to he thili chu ka ti le thei tu ni kha tiang mentality kha apek theina chan se ma bang khan zing lama workout thi a tha ka ti na pin thum na chu ni ya le palina chonin mishing hun tai lu tu ki om ve ni workout thum man ka nei thot lo ti de om ve the ma se nei thot lo kan ti te poi kan nen chin chonin dagar chan be tanga min somli panga ve chu workout honi kan in siam be thei ni hian ka sia chu 29 zingdar saria poi na lo tran don mala zingdar saria tanga zandar ya thleng po lo full pop pala zandar som thleng po lo full pop mala zingdar nga le chan be le thau me ang chon zingdar ru ba chon ji mi thlenga dagar chan be le bo ka nga 6:30 chon ni nei le tanga dar sari vel chon in thon hun tur lami pan le de thei to ka tiang ni wang khanin zing lama workout kha schedule tai lu tu kan lo ni ni chon in a tha ka ti de thina ni chon a thalo ka ti na zing lam panga soi le zing lam pang workout ti a thalo thina theina chan si pahni thum bel chu nei be pakhan na chonin kan dehydrate ni omjia chonin kan thaksa hian zing ka ra hian tui kan thla cham tlang pui ni chu engting nge thlen thei kan ti chonin ama sabera chonin zana dar ka ruk dar ka sari kan lo mu thin ta chu ta da chonin nge kan taksa thleng thing kan ti chonin tui kan thla cham ni chan chu kan mut chung kan tui kha kan in lem lo chu ta ka ra zan la ya kan lo zunga mut don kan lo zunga zing ka ra kan lo zunga chon kan taksa tang han tui kha pai chok wow ho ni chu chonin zing ka ra han kan taksa tang tui pai chua wow ho ba ga hanin kan se tur pakha chu zan kan mut top pon ina kan taksa tang hian tui hui chok char charai kan tho tang hian tamlu tuk chu ni lo ma se darka ruk darka sri veli mut ka chon inge muzat tivel hi chu ani ve mai thei tiangwa chu om ve theina oma wang khan zingka le jon tlem kan taksai lo dehydrate de chu kan workout performance ati hiam ve theina lai kha oma apan hina le chonin zing kan workout thian nge kan mo di chon energy chakna kan ma moni chu energy chakna chu khoi train kan lak lo train kan di chon chu energy chakna chu kan ei le ina tang kan la lu train ni ma se zing a chonin thil han ei tam na hun khawm lo wang khanin chi kha lo la lo de nga han charge full na man em khawm lo chuan chonin zingka la chonin claimin workout endurance te lo niam ve de thea le kan taksa lo dehydrate de wang khanin en yang dehydration te kha thleng thea chuan chonin zing kan workout do ne chonin kalma athilan ei thatte tui han in tam deuh te ma se tui in tam le chu chuni workout na hani ba blood do na hei ipum kha por pung do na kha hanin workout nuam lo deuh kha thlen ve thei cha chu a tha ka tin na le thalo ka ti thina nia a tha ka tin na la ya chonin hun tai lu tuk te chun lama na tok na sal tuk le na ro rum lu tuk thok ani chon zing lama in khung fel dia ma a than lai te kha ma a se zing lama chonin ka soino khan kan battery te lo dewa mu loi ang te kan lo om ve the wang khanin zing lama chonin workout endurance kha niam ve deuh the chu workout endurance niam chonin muscle ti sho siam du tan chon thil thaber khan lo le chuwa chonin a machine zirin a that na le thalo na kham ve ve ni dot le chonin tlai lama workout a that na le thalo na soi ve le taila
tlai lama workout hi a tha ka ti na soi ma satai la ni china ka soi opposite chi ka tlai lama kan workout don ni chonin ni leng khanin tui kan in thaya kan taksai na mo turang tui ril kha lo khol khom thaya chu mai ba ga chonin kan taksai na mo turang energy te kha lo stock lok thaya carbohydrate te glycogen kan ti te kha lo store tam thaya kha khanin kan workout endurance kan na sat takina pui thaya jing lam ai chonin ati sang thaya chu man chon tlai lam workout a tha ka ti na chu ni leng in duang tok in thil kan ei mana chu chon kan battery kha lo ti full lo don chon battery full pop in ji mai ba kala smash ma pa workout ta endurance thada wini workout na chu chu muscle siam tur khana poi mo em ema pathin na chonin tui kan taksa tam to ni jima khan va thlan bu to ma na chhun ma tui te electrolyte kan ti te ORS kan ti te kha ilo in that to wang khanin dehydrate na chance ka ani me ma chu man chonin tailama workout chu energy full a an taksa hydrate tha chu chu tha ka tin na le nia chuan a thalo ka ti le na chu tailama workout chu in effect don lo ma se ke ni ang te le kan thian te le ka myang hriat tam jok te chu tailama hin pre workout ti kan in tlang puya chuan pre workout da chuan nge mu chuan pre workout da hianin an tam ber thina chu caffeine ni caffeine chu nge kan ti chuan caffeine chu diuretics ani pa chuan zan te min mu thei lo thin ni nol puya pe chuan in tlai dar thum dar li vel kan ei to pe chuan in kan taksa hianin caffeine ni dar ka ru dar ka sri dar ka thleng te pa a cham theina yoma wangin zan mu thi ati boy ve do thina chu chu tlai lama workout a thalo ka ti na te ni vele a ase mi zong zong ni don lo pre workout ei mi lo workout te pon ta ma se ke chu pre workout ne na workout tin nom ka te tlai lama ke ei lu ma se zan ka mu ti chu ka du chu ka mu ma thei to ma se mi thren kha ta chuan in insomnia nei te an ni chonin an zan mut kham hai khana thal lo theina khaw chong chonin khatiang chi te zan mu thadu shim shim ngani chonin pre workout ei lo te kha afua chuan tlai workout a thalo ko ti ve na pakhat chu tinan schedule tight tuk te lo ni ta 9 to 5 lo thok pop to ta khatiang khanin ailama kha chun energy te kha lo niam ve the ki ma bi ga soi taila tun ma khanin cái lỗ battery này xuống làm xi men dengan cho slap dengan chunga ban dengan chunga dengan theyang tok khan na kan tok battery ta khan in tlai lama workout va du bel si tho kha chuan pe to lo thin ni dik ta soi chon dar li dar nga vela kan ba nga ho kan in ti fa ya bal do gym ba kal chi ni bik lo wa chuan thil de kan an ei vele a energy source ta nang khan chuan kan ba workout ta kha mi zong zong za somre ti chuan in pe don lo khati ang lifestyle ni ka chuan in tlai lama workout kha ipe lo tu le thawon ya chonin jing lama vain khung fel dia ma kha itan khan a that theina chance kha ta ma chuwan chonin tlai lama workout po a that theina oma a that lo theina oma mishing zir zen ania chu mai ba chon tlai lama workout thi a tha tin em chu muscle build du tan a tha ka ti le zo chan chu ka soin deu khan kan energy ka fula chu chon kan workout endurance ka ama ai ti sang thaya chuan chon workout endurance sang ta kan workout lo chon muscle build ti har be chuan chon muscle build du tan chon tlai lama workout kha a tha ka ti zo ka ti khanin a that na le a that lo theina lo soita ti khan in lo thlang thiam me nga a that theina lai om ve ve a that lo lai tlem om ve ve a ma se workout lo top ai chon a that lo na lai kan soi kha chu an ne blu tuk chu man chon workout tho ro chen be chu chuna workout te ponom chen be chu zandar ko dar so mo workout te ponom khan lo wa kan hun nei na na zira consistent taka kan ti theina lai kha apoi mo ka te chun dar som pani che i workout no hun nei chon chun dar som pani che khan workout la zandar ko che in nine ba nga zandar som vela che workout man ni chonin workout la dar som pakhat vela hola thil ei la mu mak la zinga ina kel lenga ting hanin consistent taka hun rei tak chungi ti char theina lai kha poi mo ber lai choni le I lifestyle a boy lo theina lai kha ta khan ya tha ka tin le tha ka ti lo theina ami singa zir le kan lifestyle zir khan kan hun nei dan zir khanin kan workout thun kha kan thlang menga khati zong kha win ka videos ron siam thei te ni ya angai nom te ti ya hu nom te ti nin jonin mino like ka mino subscribe chaka chong ka soi mai le pakhat chu weight loss idua weight gain idua muscle gain idua bodybuilding te pon ni se engpose fitness goal chalo ni se pui nai mamoa kai hroi tui mamo ni chonin ke hian in bless fitness coaching ne ta incline tam tak lo tho pui to lodlina tam tak lo chang to chuan chonin to em san lowa e coaching hi ron join ve du ni chonin hemi number ka ta ra hian in min ron dm la kan thok dun don ne thank you